Siyalemukela ukubukela bakhona emakhaya okhulumako umthandazi wena uDlamini osePiet Retief eMpumalanga okuhlala ubukela bakhona emakhaya sihlola lakha ngebhodlela lamanzi sihlala ngale emfihlakalweni inekamero lakhona lapho sihlala khona sihlola ngesibuko futhi lesikhulu mbukelo khona ekhaya siyabona lapha ukuthi niyabhala ngebinge ngeSwaziland Mozambique America South Africa Zimbabwe Botswana UK South East khona lapho abaningi bangibhalela indawo ngezindawo abantu abehlukahlukene okwela bakhona emakhaya la ekhaya siphetheke neyiwasho ezinamandla kakhulu lenzazi kakhulu lapha siphetheke amanzi awu 350 amanzi lanka 5 litha yamanzi ipophomo nedam amanzi ahlangene ayasebenza kakhulu umbukelo khona ekhaya phinde futhi khona futhi amanye amanzi nanka amanzi wona awu 200 ngenza kwethu 200 lamanzi lanka aphuzwa afutha ageza phansi ahlala animal phakathi amanzi asiza nine kakhulu entweni eningi enifisako nenikhulekelayo sibe futhi la sibe nesigezo wakuphunyela isisu mhlawumbe wakwabulala negazi elibi nesithunzi susa amabhadi lokunamashwa uyaklina wena ku200 futhi nalo isigezo gama lako sibe la sibe nenkuzimalanga enhlanhla yemali yempumelelo lokusmith kuba negazi uthandwa ngabantu emsebenzini gcina ushadwa le mitshisela phakathi awuyilahli mawugeza ngayo locksmith igama lokuna khona 200 rand nganza kwethu locksmith sibuye futhi la sibe nogowa nesicitho uyaluka emzimbeni nephunga elibi uyafuthi uyageza uyaphalaza ngalento le iyasebenza kakhulu uzayiva noma uthoyisenzisa ukuthi kuba nemehluko omkhulu egazini lakho nabantu bangakuthandi noma unekulunga noma unenkinga ephupha kabi sebenza kakhulu lo la sibe nesichelo lapha ekhaya isichelo sinamandla esinganza kwethu siwu 700 isichelo lesichela ngasekhaya sikhaba kantshontsha abantu ekhaya ilwane ezindlela ekhaya ilwane ekhaya ngiyaphuphi kabi sisebenza umuzi kuchela ngasibenzise inkomo uchele nemoto yakho ekhaya ikhona ngaloko nganza ukuthi kusebenza kakhulu kunamandla gade umuzi lo kwenza ekhaya benethunzi suka ipoko ipoliana mashwa ilwane ethwini ekhaya la siphethe imisebenzo enamandla ewu500 rand 500 rand nganza kwethu eyemali ke le uyagembula udlala ibhola yonke into yenza nje faka imali phakathi khona imali yakhe yavaleka ifuna iphuma mhlawumbe kusemayini semsebenzini imali zakho zavalwa kasasa ikuphi kulanda imali lokho sebenza ngemali lokho ngegazi lakho ukuthi imali ibe khona imali ingabaleki nothi umdlalo webhola lapha ugcina sekucama phambili songesikhathi ngemagoli ucama phambili okwemali lokumbukelo khona ekhaya sebenza kakhulu ku500 rand lokho nganza kwethu nakhona imali engafuhlala kuwe umuntu ogembulako umuntu osebenza ngemali futhi uhluba nemarket kuwe lokhu yakuthenga ukusebenzisa kakhulu kuyafutha futhi kuyageza kubhaliwe ngaphandle kuyafutha kuyageza kuyaphalaza la lokho akusikwa nobe ngubani ungakuthenga if ungenasidingo komuntu onedlozi komuntu onesithunywa komuntu onabantu abadala ofuna kuboniswa phuphe ahamba kupha umuthi aboniswa wona awusebenzisa ngilebe ngwakha muva ngamhlanga ithi 1500 rand lokho 1.5 lokho awumani ukuthenga lobe ngubani kweke ivula kakhulu inhlanhla nemaphupho nempumelo but akusikho noba ngubani balaba abanesithunywa kakhulu lokho bafuna ukuthi isithunywa sabo sidabuke lokho yobhaliwe kuyabhoboza lokho kubuza isithunywa lokho isithunywa sakho siyabhoboka kakhulu sivuleke la impepho ihlanganisiwe la impepho i100 rand na impepho isebenza kakhulu lempepho le 100 rand lempepho le futhi na 50 rand khona ungayithola lepepho le uyayibhunyisa ishunqise ihlanganisiwe lepepho le yemawele entabeni semfina kuphi ihlanganisiwe impepho la phakathi nayo sikuba nentambo intambo enamandla ngiyo la intambo le iyakhulunyiswa uyigabe ekhalo noma igabisa imoto yakho eyamashwa namabhadi iyakucinisa iyakuvikela intambo le mbukelo khona ekhaya kuningi la ekhaya isikwenzako nokunye mbukelo khona ekhaya mawufasa kwenzele futhi nako siyakwenzela la khona mbukelo khona ekhaya uyiphathe kahle ulungisa inkinga zakho ubusuku nemini khona ke futhi intambo esiyakhile eblue le ntambo esiyakhile manje eblue yenza ini ngivula indlela egama lale ntambo make kwavuleka nje indlela phambi kwakho ayikabe isavaleka uzayibona sekudala sizokuvezela nayo futhi i200 rand nje le ntambo le esivezile nayo 200 rand sibuye size la siyabonga lapha siyambona kuthandeka ngubeni uyakhomenta lapha naxolile Nduze nayo uyakhomenta naThapsile Nkonyana na Sara
Seblon nayo uyakhomenta mlalelo khona ekhaya wabuyela bakhona emakhaya. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu anganibusisa konke enikwenzako futhi ke nakonke enikufisile. Ngathi uNkulunkulu anganikhanyisela balaleli nani babukeli ababukela YouTube kwaDlamini umthandazi. Ngifisa ngathi yonke into enenzako nganza kwethu zingenzeka futhi ke niphumelele busuku nemini, inhlanhla ibe khona nemali futhi na imali ibe khona entweni enzenzako busuku nemini. Amadlozi anikhanyisele ithunzi ziphakame, ithunzi zisebenze, kuvuleke yonke into yavaleka. Ngathi uNkulunkulu angahambela kini, ngeke nginilahle ngunye nani ngomthandazi. Ngisebenza ngamanzi ekhathini esiningi, kuyakhuleka futhi ke emkhulekweni wami ngihleze nginibeka njalo njalo ukuthi ningaphelwa ngamandla, sichube sibambisane konke esikwenzako. Balaleli nani babuyela bakhona emakhaya, ningaphela futhi ngamandla, ungezwe umuntu akuyenga, idlozi lakini ungalilahli, isitshwa sakho silandele. Namkhilwa Masiko naye futhi naye ngiyambona lapha, nanokuthula Delu naye futhi ngiyambona futhi lapha. Ngathi uNkulunkulu anibusisa lapho nikhomenta khona, ngiyabona impela, ngoba umuntu ngabantu ayikho into ongayenza uma wedwana. Konke okwenzako ukwenza nabantu, mlalelo khona ekhaya nawe mbukelo khona ekhaya. Nichubeke nithumele ama comment, subscribe, nifuna ukukwazi nikubuza. Ngisebenza kakhulu ke mina ngamanzi. Amanzi yiwo amanzi engisebenza ngawo kahle lesiningi, avula inhlanhla, avule zonke izinto ezivalekile amanzi. Mawungena emanzini kuningi okwenzakalako, impumelelo yomsebenzi, inhlanhla, imali, isithunywa saphakama, okuningi akuveli okukodwa, kuvela izinto eziningi kakhulu mlaleli nawe mbukelo khona ekhaya. So ungapheli imandla mbukelo khona ekhaya, mlalelo khona ekhaya, kulandela iYouTube Mthandazi, kuningi uzokufunda, kule futhi uzokuthola. Uma uqhubeka nje ubukela lapha ka YouTube ukuthi ungabe udokotela uphetheni uDlamini namhlanje uphathele ini Mthandazi, hlezi akunye nawe. Vuselela nene naye ngiyambona lapha, Snothi Keshes naye ngiyambona, Make Mamba, hawu Nkosi yami, Nkosi ibusise Make Mamba. Boy ngicela egameni lakho Jehova namandla uNkulunkulu aphathe kongcwele abalali bakhona ekhaya nababukela bakhona emakhaya, kathi uNkulunkulu angababusisa babusiseke, bavulekelwe inhlanhla, kuvuleke imali, izobe zihambe kahle busuku nemini egameni lakho mngcwele. Namhlanje ngiyakhuleka, ngicela amandla, ngicela impumelelo, kube khona impumelelo evelako. Noba bakuphi bakude kangakanani, abagulayo bakwazi ukuhamba basey'inkingeni, ngiyabakhulekisa njengamanje ngithi mube khona ukukhanya egameni kuze phakade. Haleluya. Mbukelo khona ekhaya ezisikhuleka sithandaza, sikhulekela iy'nkinga ezikhona emhlabeni ukuba zishabalale. Namlayelo khona ekhaya okufisile bese kuyafezeka. Ngimthandazi ke mina uDlamini, ngingowena balele bakhona emakhaya, ngikhonela for ukusiza nina entweni eningi eniyifisile, entweni eningi eniyifunako. Ngathi uNkulunkulu nje anganibusisa, ibe khona inhlanhla, ibe khona imali. Ngiyethembela uNkulunkulu kuba konke endikufunako kuzokwenzeka. Phambili Dlamini ngesintu, phambili ngesintu sethu, phambili. God bless you mbukelo khona ekhaya, siyabonga.